Hi there, welcome back to the channel. Gajentau korang lanane piding paraisa panitakai. Golden opportunity bungjai. Foreign University of Foreign Lahar Pahar Jadangba. Nang tanga nebe scholarship ko lane takai naja. National Overseas Scholarship. Base scholarship ko seni takai henai jai. Scheduled tribal student panitakai lode. Dosa category ni student panitakai nongwa. Are base scholarship ko sir hagan Ministry of Tribal Affairs, Government of India, Central Government na siya hagan day. Ma foreign scholarship ko hagan, Master Degree foreign hagan, PhD program kalam na hagan, are Post-doctoral research program kalam na hagan, hanay jagan. Undergraduate ni takay nunga day, base scholarship ya, kaswala ki. Are besibang scholarship hagan, ane scholarship ni sponsored percentage sa besibang rang hagan. 100% होगोन माने एयार टिकेटखौ लानानै थांलाय फैलायखौ लानानै जानाय लोंनायखौ लानानै थानायखौ लानानै इउनिभार्सिटि फिस मेडिकेल इन्सुरेन्स गासिबो गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामगोन बे स्कलारशिपनि गेजेरजों ओंखायनो एखेबारे 100% फ्री 100% स्पन्सरशिप अलराइट आरो बेसेबां सिट दङ टोटल सिटआ 20 Nijilode only 20 seats. Bini gezerao 6 seats are girls student punitakai reservation janari dong. Excellent opportunity for ladies. Now eligibility criteria. Ma criteria dong. Number 1. Post-doctoral ni takai 55% marks nangode master degree. This is the minimum percentage. Okay. PhD ni takai 55% marks nango. Minimum percentage. Master degree nango. Okay. Now master degree kalam ni takai 55% marks nango bachelor degree. Kasolaki. Alright. Are age limit buto. What is the age limit? 32 years. Mani thamjini boise pini dersinaw janamuna master degree kalam ni takai. Only 32 years as on 1st July 2026. That means July dan ni si tarik 2026 ni gezerao 32 bosor lo janago bini bangsin janamana. Tik bewadene PhD ni takai 35 years bini jabai dersin boise as on 1st July 2026. Alright, paper ko gasolaki. Okay, let us move on. Arubaw makase criterion jaiding full master about PhD degree course anangande full time. Are jai university or institution nang thanga admission lane nagading. Be university about institution QS 1000 ni gezerao thanangan. It's a ranking. Okay. QS 1000 ni gezerao janagan. Hambase scholarship ko manna hagan. Are income selling money no corny income. Kamaine, bisibang kamay. Family income should not exceed 6 lakh per annum. Nokoni income bosarao 2 lakh ni bara jane wanai nonga. Very important criteria. Sakri lanai bima bifani gotofra monawo jana hago. Bangsinane monnai nonga hannani ang sane. Serkara be limit ko barainani hoyoba mojang jagan. जोंनि MLA MP एबसु लिडारफ्रा बेनि सोमोन्दै हेल्प होयोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो एप्लिकेशन सबमिशन होनायनि लास्ट डेटआनो जाहैदों 30 जुन 2026 5:30 PM गोख्रै खालामदो समा एसेल' खमथार 30 जुनानो लास्ट डेट बेनि उनाव एक्सटेनसन जानाय नङा बायदि नाउ How to apply application ko beri kalamnago. Be actually online application se submit hanago. Offline janai nunga.
नैबे मोनथाम वेबसाइटखौ नोंथाङा नाय। फार्स्टआनो जाहैदों tribal.nic.in बेनो जाहैबाय मेइन वेबसाइट बेखौबो नाय। बेनि उनाव आरो मोनसे दङ tribal.nic.in/scholarship p.aspx बेयो एक्चुअलि मेइन वेबसाइटनिफ्राय लिंक बे वेबसाइटआव जोङो स्कलार्सखौ नागिरोब्ला बे लिंकआवनो फैगोन। अके आरो थार्डआव दङ overseas tribal.gov.in बे वेबसाइटआवनो जोङो एप्लिकेशनखौ साबमिट होनांगौ। आं एसे डेमनस्ट्रेशन खालामदों, लासै लासै नायदो। All right, थाब एप्लाइ खालामदे मानोना समाया खमथार। 30 जुनानो लास्ट डेट। I hope I was able to help you. Best of luck. आरे बे बोसोराव सेलेक्ट जायाबाबो नाजाबाय था, मानोना बोसोरफ्रोमबो बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो। As long as you meet the eligibility criteria, try hard. Take care. Bye.